Nekada davno čuda su se uistinu događala. Čudesne čarolije otvarali su vrata čarobne zemlje Simsale. Mjesta gdje su svi likovi iz bajki doista živjeli. Abrakadabra, Simsala Green. Ha! 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 Jeste li spremni za novu pustolovinu? Crven kapica. Što sada? Razmišljam. Ovdje samo ja zavijam. A tko je to? To si bio ti, glupane, ili točnije tvoj želudac. Ovdje nešto neobično miriše. Pa da, posrećilo nam se uši. Čovjeka nismo imali na jelovniku cijelu vječnost. Tome svježe opranog i tako debelog. Zgrabit ćemo ga s leđa. Reci, doktore, nije li to... Vuk? Mislim da je. K vragu. Više nisi u farmi. See the birds, the flowers, and the bees, nature's wondrous beauty, and it makes me feel so happy, it makes me feel so free, and the flowers seem to talk to me, when I touch them gracefully, and the air is filled with a song so sweet, it makes me feel so free. Let me dance and let me sing, winter's gone and here comes spring. Let me dance and let me sing, oh what joy it's bring. Pomoć! Tko je ugasio svjetlo? Je li me tko pojeo? Jojo, reci mi, je li me pojeo Vuk? Bo! Gdje je Vuk? Kakav Vuk? Što bi Vuk radio ovdje? Uostalom, tko ste vas dvojica? Dopustite da se predstavim. Ja sam Jojo, najveći pustolov od uvijek. Ja sam Kroki. Doktor Kroki, znanstvenik, filozof i virtuozna... Dobro, to je dosta. Još nikad nisam upoznala ovako smiješan par. Dakle, što radiš samo ovdje u ovoj mračnoj šumi? Idem posjetiti svoju baku. Ovo je opasan kraj, preopasan za malu djevojčicu. Malu djevojčicu? Pa ja sam Crven kapica. I da znate, ja se ničega ne bojim. Uostalom, drago mi je što smo se upoznali. Moram ići. Pa, pa!
Čekaj. Stani! Dakle, našem laganom predjelu pridružilo se glavno jelo. U pravu si, Uši. Pitanje je samo kako ću ovo izvesti. Dakle, izvrsno, prvi čin završen. Ne bih li ga mogao samo malo prigristi? Strpi se, strpi. Uzmi samo odjeću i idemo. Slušaj, ne želim te plašiti, ali ono o Vuku je bilo ozbiljno. Zar ne? Tako je zapravo, to je više nego ozbiljno. Vidjeli smo ga svojim očima, Crvenkapice. Svojim očima, da? Sad vi slušajte mene. Ovuda sam prošla 100 puta i nikad nisam vidjela Vuka. Nikada. Jasno? Ona je samohodni ručak. Moramo poći s njom. Kako to misliš, Jojo? Da budemo salata? Ona je djevojčica u nevolji, doktore. To je pitanje časti. Crvenkapice, moji prijatelj i ja malo smo razgovarali i nešto smo zaključili. Ako nam dopustiš, rado bismo te pratili. Je li tako, doktore? Doktore! A? Da, tako je. Shvaćam. Pa da. Želite da vas ja štitim od tog glasovitog Vuka, je li tako? Pa, ako se toliko bojite, pođite sa mnom. Prije... Poslije... O, ti divni stvore. Dolazim. Bliže. Moraš se približiti da bi postavio zasjedu. Ma, dobro. Pusti me da to obavim na svoj način. Oprostite, gospodine, nisam vas vidjela. Ne. Ja se moram ispričati. Kakav slastan, hoću reći, ugodan susret. Dopustite mi da se predstavim. Ja sam Markiz Lujo Ula, Janjeća koža. Markiz? O Bože, još nikad nisam upoznala pravog Markiza. No, damoazel, mi smo ipak samo obični ljudi. No, s kime imam čast upoznati se? Moje ime je Crvenkapica. Crvenkapica, drago mi je, damoazel, Crvenkapica. O, Crvenkapica. Ovo su moji prijatelji i zaštitnici, Jojo i doktor Kroki. Oni misle da iz šume vreba Vuk. Doista dražesno. No, ako mi dopustite, damoazel, ovi mališani nisu neka velika zaštita. Dopustite da vas stavim pod svoju zaštitu. Ja sam mušketir i uvijek nosim svoj mat. To bi bilo divno, Markiže. Hvala vam. Što kažeš? Mali kviz. Zapravo, Markiz, nešto tu nije u redu, Jojo. Ne vjerujem ovom frajeru. Odgojen čovjek, doktore. K tome je mušketir. S njime se osjećam mnogo sigurnijim nego prije, znaš? Odgojen čovjek, jeli? Ali kako odgojen, pitam se. Da vidimo u francuskom riječniku. Evo ga. Kako se ono zove? Lu. Tako je. Lu. Muški rod, značenje Vuk. Od toga nema koristi. Vuk? O, za Boga! Teško nama! Ostati miran? Moramo ostati miran. Ja.
Pitate kakvih opasnosti ima u šumi, damoazel. Naravno, najveća, najstrašnija životinja je vuk. Jaj, Što? ništa. Pa, kad sam bio mlađi, ulovio sam mnogo vukova, a pobio sam ih mačem. O Bože! I recite mi, Markiže, kako zapravo izgleda vuk? On... Što? Ništa. Pa, da vidimo, Vuk izgleda... Malen je, vrlo malen. Malen, da, Vuk je vrlo malen i vrlo dugačak, hoda na 4 noge i ima 2 klapava uha, da, a rep mu je kratak. No, ne, ovo je bolji put, mislim, svi za mnom. Idemo. Slušaj me, poslije. I nemoj biti tako nepristojan prema simpatičnom malom kvizu. Kaže se Markizu. Ne znam. A možda je vegetarijanac. Ovo je jako čudno, Markiže, ali čini mi se da vas se životinje boje. Da, pa trebaju se bojati, zar ne? Vide da ima mač, shvaćate? I znaju da sam glasovit kao lovac. Voila! Angar! Vidite? Pretjeruješ! Ne znam što radim. Ala, voila! Evo i tebi! Evo ti! Bravo, Markiže! To su samo neki osnovni udarci. Damoazel, kako bi bilo da ovdje se malo odmohimo, predahnemo i nešto malo prigrizemo. Vrlo rado, Markiže, ali košara je za moju bolesnu baku. Živi u šumi nedaleko odavde, pa se doista moram požuriti. Požuriti se? Jesam li čuo požuriti se? No, nisam mislio. Baka! Ima baku! Zar nisi shvatio? Imaš predjelo, glavno jelo. Sada i desert, slušaj što ću ti reći. Ispričavam se, damoazel. Predugo sam vas zadržavao. Ako je vaša baka bolesna, doista se morate požuriti. Ako krenete u Buda prečacem, bit ćete savršeno sigurni i prije ćete stići. Pa, ne znam, to nije staza kojom obično idem. Ali morate! Uz nju je mnogo cvijeća koje možete nabrati za dragu i bolesnu našu baku. Markiže, vi ste ljubazni i odvažni. Hvala vam. Idemo vas dvojica, idemo ovom stazom. S Bogom, Markiže! A da kažemo do revoir. Doviđenja. Tko je? To sam ja, bako, Crvenkapica. Prepoznajem tu crvenu kapicu. Uđi, ljubimice moja. Joj, a tko ste vi? Što želite? Rekao sam ti, ja sam Crvenkapica. I želim tebe za večeru. Ovo je staza koju nam je pokazao Markiz. Ali vrtimo se u krug. A zašto bi nam krivo rekao? Ne mogu ni zamisliti. It was in grandmother's beautiful house. It was a lion or a crocodile. Oh no, I think it was a bear. It could only be a wolf. Vuk! Odjeven kao plemić? Markiz! Prevario nas je! Rekao sam ti da je varalica. Odmah moramo otići do bake. Što mi je činiti? Kako
ne znaš koga? Naravno. Ne smiješ, jako je opasno. Crvenkapiće, mila moja, jesi li to ti? Da, bako, ja sam. Uđi, mila moja, vrata su otključana. Ne budi šašav, čuo si je, sigurno je. O, bako, tako sam sretna što te vidim. Na trenutak sam pomislila da te pojeo vuk. Kakav vuk, ne pričaj gluposti, dijete. Dođi s mojoj bakici. Bako, tako loše izgledaš. Doista, mila moja. I drugačije. Zašto su ti tako uši dugačke? Pa, da te bolje čujem, dijete moje drago. A tek tvoje oči, bako, zašto su tako velike? Da bolje vidim kako si postala ukusna, hoću reći, lijepa. O, bako, a zašto su ti ruke tako velike i dlakave? No, da te lakše zgrabim, hoću reći mazim. Znaš da volim maziti svoju dragu unučicu. Bako, zašto imaš tako strašno velika usta? Da te lakše pojedemo. Fino, baš. Moramo potražiti pomoć. Da, ali od koga? Ovo je šuma, je li tako? Točno. U svakoj šumi je lovac, je li tako? Točno. A, samo trebamo privući njegovu pozornost, zar ne? Možemo li mi to? Ne znam. Ne mogu ja misliti baš na sve. U redu, nemoj biti tako osjetljiv. Čekaj, sjetio sam se. Kako znaš da to nije ljubavni zov, Jojo? Svakog trenutka mogli bi pohrliti ovamo svi vukovi u krugu od 100 kilometara. Joj! Imaj povjerenja, uspjeću. Misliš da je to smiješno? Možemo objasniti. Shvaćate? Vuk je u Bakirovoj kolibi i mislimo da je pojeo nju i Crvenkapicu, pa smo Jojo i ja pošli po pomoć. Onaj tamo je naime Jojo. Bog. Ja sam doktor Kroki i možete me zvati Dok. Nismo znali gdje stanujete, pa smo odlučili čujte, ako nešto brzo ne poduzmemo, mi ćemo kriviti za strašnu nesreću, shvaćate? Bolje da ste u pravu. Crvenkapičina kapa. Znači, u pravu ste. Jadna mala Crvenkapica. Da smo barem prije stigli. Možda još nismo zakasnili. Pretražimo kuću i oko nje da nađemo zvijer. Ne boj se, to su samo stare vile. Kokošinjac, vjerojatno su tamo. Idemo reći lovcu. Ne sluša me. Zašto me baš nikad ne slušaš što kažem? Ne, idemo reći lovcu. Kreći. Ura! Sad si naš, gdje si? Što ja boli? Stani! Ne pucaj! Što? Uže! Trebam uže! Zašto? Vjerujte mi, ja sam doktor. Imam ideju.
On uvijek ima ideja, u tome je najbolji. Mislim da sam vidio jedno uže u šupi. Moramo ga vezati za noge i podići. Dobro, eno tamo. Usta moraju biti širom otvorena. Nije baš lako. Oprosti, ali ovo je u dobru svrhu. Što sada? Sada dolazi najteže. Ako nešto pođe naopako. Dobro, nadajmo se najboljemu. Što ćeš učiniti? Molim te, ne pitaj. Crvenkapice, čuješ li me? Doktore, jesi li to ti? Da, ja sam. Je li i baka s tobom? Naravno, a kamo bih mogla odavde otići? Možda me slušajte. Ostanite gdje jeste. Izvučit ćemo vas za tili čas. Ne idemo nikamo. Brzo! Hvala vam. Gdje je baka? Hvala vam, najdraži, moji hrabri prijatelji. I zapamti, nemoj nikada više u šumi razgovarati sa strancima. Ne brinite se, neću. A što je s nama? I mi smo bili stranci, zar ne? Još jednom hvala. Vi ste moji hrabri junaci. O, nisu ostali na mojim divnim kolačima. Žao nam je, ne možemo. Moramo na put. Simsa, Grim! Ne, nećete tako lako pobjeći. Nije loše. I svi su još dugo i sretno živjeli. Glasovi: Mija Bjondić, Ranko Tihomirović, Marko Torjanac, Žarko Savić, Željko Duvnja, Vlado Kovačić, Jasna Bilušić. Preveo Saša Kolka. Ton majstori Mario Pulek i Hrvoje Niković. Redateljica Ivana Vlkov-Wagner.